Ngiyanibingelela nonke. Igama lami uNonto Cebekhulu, u-Social Work Supervisor, Majuba District. Namhlanje sihlangene eMzinyathi, usuku lwethu lesibili, sikwi-training ye-Bana Bill Registration Drive, whereby target ama-social worker from Zululand, uMzinyathi, Majuba District. Sijabule kakhulu ukuzo-traina le program kuma-participant ethu, because we believe ukuthi izokwenza increase-ke i-access kuma-ECD centers, and sijabuliswa i-support esiyithola kakhulu e-head office under i-section yakwa-ECD elidwa umama uMkhize. Even ema-district siyabonga nje i-support esiyithola ku-CS waseMzinyathi namhlanje ongaphakathi kwethu uMrs Madondo, kube i-support esiyithola ku-CS wasemajuba ongaphakathi kwethu uMrs Khethiwe Nyathikazi. Siyabonga nje kakhulu nakuma-social workers wonke aphuma ema-districtini esengiwabalile. Siyayithokozela kakhulu le program ka-ECD. Ngizokhumbula-ke ukuthi indaba yokurejista u-ECD akusukanga nje emoyeni, kepha i-directive kumbe i-mandate esimandate ngayo i-Children's Act yethu. So nje siyakujabulela konke osekwenzeke ngaphakathi kwethu nama-stakeholders wonke akhona, siyimiseleke. Asikakaqedi-ke, sisazomuva sihambele i-cluster yase-Maritzburg, sihambele eMpangeni, bese siyoyivala eThekwini. Siyabonga kakhulu.